Салом дуруди бепоён хизмат арз мекунам ба азизон. Дарси қаблӣ мо оиди роҳандозии маҳри ба сурати чап бардост кард, нақшаи шаҳр тарроҳӣ кардем ва онам дидем. имрӯз мехоҳем ҳамонро ба намуди 3D як бори дигар боз нақшаша ба анҷом расонем. ин нақшае буд ки нақшаи роҳандозии маҳри ба сурати чап бардост кард, нақшаи соддатарине ки мо инҷо доштему акаира қадар чӣ намекунем баррасӣ, чунки ин соддатар аст ва муҳофизатишам камтар аст. аммо нақшаи дуюме ки дар ин ҷо аст ва ҳозир мо оро тарроҳӣ мекунем, нақшае ҳаст ки ҳам қулфи электрикӣ дар ин ҷо аст байни контакторҳо ва ҳам қулфи механикӣ байни калидҳои васлу қатъ. ин ҷо бинем, агар мо замоне ки S1 агар васл кунем, масири S2-ро қатъ мекунад ва S2-ро агар васл кунем, ин ҷо масири S1-ро қатъ мекунад. дар намуди нақшакаши мадори қудрат, занҷири қудрат мисли ҳамин ҷо аст, фақат гуфтем баромади контакторҳо як сим иваз мешавад. инҷо бинем, агар L1 ки дар тиғаи якум омад ба сеюм васл шуд ва сеюм ба якум. фазам аз муҳофиза ки мо омад ба тиғаи бастаи ҳимояи серборӣ мо аз ин ҷо хориҷ шуд, омад ба тиғаи бастаи стопи мо. 1-2 тиғаи баста буд, 3-4 тиға. нака инҷо мебинем ки аз ҳамин стопи мо тиғаи бастааш хориҷ мешавад, меравад ба ҳарду тиғаҳои бастаи S1 ва S2. ин S1 аст, инам S2. ине аз тиғаи бастаи ин омад ба тиғаҳои бастаи ҳам S1 ва ҳам S2. ана муҳимтарин чиз инҷост ки аз S2 хориҷ мешавад ба баромади тиғаи S1. агар аз S2 хориҷ шавад, аз ин ҷо агар хориҷ шавад ба даромади S1 ва аз тиғаи бастаи S1 агар хориҷ шавад ба баромади тиғаи бози S2. ин ҳамон қулфи механикӣ ҳамин қисмат аст. ва боз бинем, аз ин ҷо мо гуфтем баъд аз стоп агар хориҷ шуд, омад ба тиғаҳои бастаи K1 ва K2. яъне мо як сими дигарам аз ин қисмат бояд ба даромади тиғаҳои бози K1 ва K2 дошта бошем. мо агар инҷо омад, тиғаи бози контактори K1 13, 14, яъне ҳам тиғаи бози K1 ва ҳам K2. яъне ин ҳам K1 ва ҳам K2. ин қисмат хориҷ шавем, буриш камтар шавад. ҳар қадаре ки буриш камтар шавад, ҳамон қадар хоноишаш беҳтар аст. яъне хоб, ин инҷо аз стоп тиғаи басташ гуфтем баромад, ҳам тиғаи бози K1 ва ҳам тиғаи бози K2. ана акнун аз тиғаи бози S1 ҳозир хориҷ шуд. ин S1.
اینم AC2. این AC2 نقشه را بینیم. اگر از AC1 خارج شد با برآمد K1M و اینچین تیغه بسته K2M، این قفل الکتریکی بود بین کانداکتورها. یعنی از AC1 خارج شد، اگر ما AC1 اینجا اول با K1M وصل کنیم، تیغه بازی کانداکتوری K1M. درست؟ ما اومدیم تا اینجا و اینچین تیغه از اینجا خارج می شود وصل هر دین با تیغه بسته K2M. K2M تیغه بستهش اینجاست. ما اگر اینجا اومدیم تیغه بسته K2M، یعنی تا اینجا علاقه ما وصل کردیم و از تیغه بسته K2M خارج شد، آمد به یکی کانتاکتوری K1M و از تیغه باز نه علاقه تیغه بسته خارج شد، آمد و یکی K1M. انا اکنون قسمت ما گفتیم اسی من اینجا ما مسیر یکم به اتمام رسوندیم. مسیر دوم از اسی دو علاقه خارج شد، اسی دو خارج شد، آمد با برآمد K2M تیغه بازش علاقه ما داشتیم در این قسمت و اینا پایانتر اینجا وصل میکنیم و از اینجا AC2 علاقه خورشید با رفت و تیغه بسته K1M، یعنی از این قسمت باز تیغه بسته K1M میریم. تیغه بسته K1M یعنی اینجاست. ما به این شکل و ما با یکدیگر اتصال نیابند. یعنی AC2 آمد برآمد تیغه باز 14 K2M و اینچین 14 رفت به 11 همین K1M تیغه بستش. اینجا 21 است. اکنون ماند از خروجی تیغه بسته K2M. رقمم باید ما این یکم به یکدیگر خانویشم یکم مشکل شد، اما مهم نیست. یعنی ما وقتی که پای در پای همین سیمکشی را به اتمام میرسونیم، در اصل سیمام همین خیل به یکدیگر برش میکنن. این اومد I1، یعنی ما I2 را علاقه نیترال خطی وصل کرده ایم. میریم و نقشه یک بار مهندازی میکنیم، میبینیم که همون روشی چاپ کرد باز کردیم و عملا به کدام صورت است. یعنی فاز اینجا کجای پیوستگی ما
اما ترمینال از ترمینال خارج نشده ایستاده. سببش هم سیمتینی دلکه این سیما از میکنیم، یعنی این نقطه بود. یک بار دیگه ماری طریق راستگرد راه اندازی شد. ما اگر چپگرد هر قدر وصل کنیم در این نقشه، اینجا هم وصل کنیم تا که نقشه هم اینیم. هر قدر که ما اگر چپگرد وصل کنیم در اینجا، یگان عمل اجرا نمیشه تا زمانی که ما استاپ نکنیم و باز اگر ببینیم که کانتکت ما وصل شد، اما یک فاز اینجا نیست، چون که اینجا یک فاز ما همین فاز ما وصل نشده است. یعنی به این شکل نه چاپ کرد. استاپ راستگرمون مشخص نمیشه، مشکلی نداره. این نقشه سیمکشی 3D بود از راهاندازی معرف به صورت چپکار و راستگرد. فقط بعضی مشکلی که در سیمکشی در کد سیما هست، همونا باید یک کم توجه کنید و زمانی که شما سیمکشی بسیار انجام میدید و کمبودی هم کمتر میشود. یعنی اینجا اگر بینید در نظرم نهایتا سیماش هم به یکدیگر آمیخته شدگی. اما مشکلی در اینجا نیست. شما زمانی که پای در پای همین سیمکشی را از روی نقشه به اتمام میرسونید، همین مشکلی الکی خود به خود رفع میشه و میدونید که سیم از کجا و کجا خارج میشه. همون قاعده اساسی را رعایت میکنید که همین رقم گذاری، یعنی از رقم یک خارج از ورودی همین غیب باز فرض کردیم با کجا میرود، از خروجش با کجا میرود، بعد از اون با کجا میرود و همون هم رعایت میکنیم و یگان مشکلی ایجاد نمیشه. و کدوم بعد کمبودی که در نقشه کشی وقتی به انجام میرسد و اونا هم اصلاح کردنشون قدر مشکل نیست. موفق.